Ovo imamo dvije. Nemoj ovo snimati. Kako se zovete? Sara Anadolić. Otkud ste? Iz Nuštra. Iz Nuštra. Iz Nuštra, dame i gospodo. Dakle, jedan pjesem za našu Saru. Vi ste? Kristina. Otkuda? Iz Borova naselja. Bravo! Znači, Kristina iz Borova naselja i Sara. Onaj golf nismo nikome dali, sad se vi tučete za to. Ko će pjevat? I o tebi duša govore, da po tuđe ideš prozore. Ako mame ti ne dolaziš, ni svakako mojim polaziš. Ako mame ti ne dolaziš, ni svakako mojim polaziš. Ti si moja tajna najveća, ti si moja ljubav jedina. Niko nije volio ko što dušo tebe volim ja.